Omutenyi ogatano kero mwaka enzenkima nige kulichengira ritukerio koba obosibore bwabariki na me county ya Kisii ritukoria rero niga bariki kurwa sebita seni ao byoborari banyara ko bagosangerekana ime omochibosongo na gokoro kurobekana ko murembe kokani obosibore bwabo koenekiwa bagorogwa n'umunyakerogo w'ekyombe ya Kenya Correspondent Association uyo manyekende una Hudson Matara hamwe n'abarari bande niko bono baereire amakongo ao bagwetera kira rituko kero bari chingaki ekyabo cyogo ikirania emeroberio yabo hasa bande bagochererwa n'abande goitwa niko bono bagandire baewe obosibore bwabo hekero bagokora emiremo yabo yokomanya abananchi kagokwana bose bakogania banyara ko bagosemia abananchi asenchira erengia muri kitope twel machine nwarenga segati yabariki abo bari guchengira ritukeriga twariga ndio robot rokobwate Nerbia abariki kwegwa obosibori bwabo kera bagwikarania emirimo yabo ya kera rituko yokogokia gosemena bwigo komanya abananchi okonoko bori wa kwarure na ensemo y'abariki memo cyobosongo chinga kicho kurichengera ritukoria obosibori bw'abariki ensenkima ritukoria rero okwana chinga kicho bakora no myakero w'ekyombe gya Kenya Correspondent Association KCA Hudson Matara nganya kaboga ko robya bw'erutukeriga asabariki kwego obosibori bwabo abdaro ni rituko ria abariki kuse abatangazaji Kenya ngima ko chengera rituko riabo ryo obukori emirimo haiga Kisii abariki n'abatangazaji ku rwenseme yega basoire na barabu chengera rituko ryo lakini ngo saba barenga tiga abantu tokuruka bamate abaligiri n'abasani babo yani a community erigiri abariki muna abantu barabasani babo ligo kolega sikomo kera abariki aba mirimo yawe menene no kubamanyia mangana atekire ense kubasomigoro ya mangana muna abachenu uburemi naende kubagokia nabono chingero na matera mukuigwa wetira ase chiredio ase television na wao igati ya abariki nabo igabo botene aha nigo banya ko babakwerera chinga kichinga ngo bagweterekera bakore emirimo yabasogocherwa pasipo hawa waandishi hatutaweza kupata ujumbe ama information yoyote kwa jamii kwa sababu sisi ndio tunaelimisha, sisi ndio tunaweza kuwajulisha kinachoendelea ulimwenguni. Jambo lingine ni usalama wetu wakati tunafanya kazi yetu. Pengine vile tunafanya kazi haikufurahishi. Leo umeona pengine kitu tumefanya ama story nimefanya haijakuendea vizuri. Umetuma watu wako wametuvamia ama wamenivamia. Kesho story nimefanya inakuendea vizuri haijamuendea yule mwingine vizuri. Pia yule ataona huyu anitaki ananipinga. Pia atume watu wake. Sasa tunaona tunaumia sana. Yeche chikotageti abariki mangaseti bataliko genda bunera ini batagete. Nduna abantu tole trained ndoriko na muna sasa gototebi toko na muna twarora muna twaigwa na ande muna tumanyete. So nali kuchikoboliga abariki baita magaseti abande bali mwasoire ase social media y'abana siasa tako bajispass abariki bamina sengenjore mo inali gere siasa nkoherere journalism negenderete asibono banyako bakobore byombe byonsi byoborendi kwana kinga nkoyana baramangana abo internet abariki gocherwa eryo abariki banyorobosi bori bwabo tokobori inspector general ne chikoti Kenya dori mongo na kome etotageteiga tigebi nebi eibage bimbiroje kaine binde byoka kibicha mbibage mbimanyire bikorwania abararia bikorwania chiripota Kenya ningi muganyete motari ko bitingera ebina byabo bikorwe basoe alia sagurunga kurekebisha na haki. Tungeomba pia idara ya usalama waweze kutusaidia wakati tunapiga ripoti, mchukulie jambo hili kwa umakinifu sana na tunaomba tu ushirikiano na usalama wetu. Ule uhusiano wetu wa kimaendeleo kutoka mashinani mpaka kule juu ulimwenguni kote. Kwa hivyo mashirika yote ya kiserikali, mashirika yote ambayo ya kiutu
zile changamoto zote zinapitia kwa wanahabari ndio zifikie ambapo mwanahabari anastahili kuangaliwa kama kioo cha jamii ambayo kinastahili heshima mahali popote ambapo kinaonekana. Kuripotia Ensoko TV kuromo chobo songo nchepethual Machin.